ole thlir tu te masa in chi be ka buk le vek chowa tu tuma chuan Miss Mizoram than thani kumsang ni som pariata Miss Mizoram an lo thlan le kumsang ni som pasari a Miss Mizoram Miss Rodi Vanlershit puite anupa an thalak collection kan thlir hau ba ka an mani nupa hi ang ti takin nge zoram mi puya hianin an lo tlak nat mi te hian an lo ngai san dan te social media sang sanga hi kan mu te kan on sai sui don bokani Miss than thani den upa le Miss Rodi den upa hi Miss Mizoram than to te singa chuanin midam tak hian an ngai event MMA ni ahun lai pon anang kan ti thayang chu tuna kan mu lai hi Miss than thani den upa nia Miss than thani hi tam tak chu la ming pumi kan la shelo mai theya ram than moi ania apasal hi LR tlaw pu LR tlaw ani hi advocate ani poka chuan many som pariat kumsani som ni pathum khan anin neya thingsul thlia presbyterian hall ain nei ani annal mai an mani ain me boka chuan Miss Rodi Vanler shet puite hi apasal hi chukan shet thawanga pusi la ruat ki mania ani hi additional SP longtlai ani ya kumsang ni som pasari khan Miss Rodi hi Miss Mizoram thlan lo ni to a kumsang ni som ni pathum oktopa ni thum khan Rodi le pula ruat ki mate hi ani nei vele thunga an mani pani pe hi chon soyan ka me maya khang chung chang te po kha hi chip chiar zokin thubel chen dol lo tam tak lo oma kha kan soi chiang do ni eng po ni se Miss than thani te hi abi kin hei han soi ma saila tunla ya channel ane YouTube channel te po ne ya tian an hun man dan te le mani lok phokan khan no te tu om tak khan ne ya kan lom pui a an hun man dan te apasal le na anin ton chho dan te khachu kan soi kher to lo nga ha chu kan chede vek to nga abi kin Miss than thani hi merial u tha le tho she nei lo an tiang chi hi ani chiang hle a chu ama va fak moi na lam ni lo sela ama chan chin le ama an kom na ate le ani tin hun man dan a YouTube channel vela kan en dana khanin achiang mai ni apasal pu elara po hi ukil ani a Miss than thani ti dan taka atong tam lo ti chu chiang mai ni engpo ni se hi fanau mal tluan choya ni fa te po tam tak nei chho tur khan pathin in veng zel se ti kha kan dir pui mol bokane chuti rolin Miss Rodi Vanler shet puite pula rot ki mate po hi kan che thawanga zoram mi puin khati khop khanin soi sel kara tiang hianin tiam tlate ti in nei na hun ten on mang chawa ani po hi kan lom pui a ani na taka chuan mishing hi chu kan lo pian chuap khata tang hian suala siam suala pian kan ni nga lawang hian mi zong kan telom theilo chuti rorin mi zong hi an na kan siam thei chuang lo ti hi mishing ni nei na ken ani chuwang chuan Miss Rodi le pulel rot ki mate po hi ngami tam tak chuan pulel rot ki ma po ni pui fanau nei lai nia ang pui fanau te le sanin tianin nula chelo tak mai ni pui an nei hi chu kadem ani ti tok te po comment section lama po tam taka omani en le tur po tam takala oma ama ro chu pulel rot ki male anu pui te khang in kara khanin te kan ngei mai kan va pu chiat ngot ni lo thil engemaw in thup te hi chu alo om ve reng thei ti hi ngei tu thlen hi poimo hlain ka hria a chelam ngor ami kan va soi vak te hi tu tan ma hianin alo tha tak lo ma ni tan po hlong na om lo ani chuwang chuan Miss Rodi le Bulerot ki mate po abi ken hei long tlai lampang kan thian theu soi dan phei chuan anin hmangai idun ma anin thlahlel ma chu alang reng ani te pon ti hiala chuwang chuan negative side ringota in soi sel te hi a thala ani ti hi bitam takhen kan shelo thina chuwang chuan Miss than thani te po Miss Rodi Vanler shet pui te po pathianin fanau tha tak pe se mal soma tam takin lovur se ti kha kan dil puya
hei bikin Miss Rodi te phei chu thiam na lama te po an turu mai ni hi haya ra kalai khan second area kala chuan college kha zirti residential science college khan akal ni khan ka hria podi se an mani hi an fakom ka tina em chu tiga mi tam takina an soi se luai kara hianin an pahnia din zomna hi an ti chat du mi alawa mi selna khan an mani hi ati chak tlatamati tur khop hian anom thai ni chu wangin mi kan va soi sel ngot ma hian thut chiang jok le thil ni na dik tak te hre ma sap khotila ti hi thia tu mi puite kanin ngen pa tua chuan mi than thani te po hi soyang khan mani loka khan fat duam tak khan neya an malam hun zela an kale zela tura te hi pathian din aven himna le ama somna kan dir pui tak mewa abikin hemi Miss than thani le Miss Rodi hi soyang khan Miss Mizoram ve an nia kum sang ni som pasari Miss Rodi i thana ni a kum sang ni som pariata Miss than thani thana ni le a enge akum zona di wang hinge ne an ni pani hi zoram mi pui hian kan ngei ven mai ne antina Miss Mizoram adabu hi zir sang pui te pon thanga amaro chu an ni ang he chun bo ro ki anei lem lo ti la dot kan soi karing mi lawa enge Miss than thani tengat phei chu Miss Mizoram than to hian ani aya in mele chelo le pian na fel box hi kala shelo ti tam takhi zoram mi pui hian an tam em ani chu tiang che chon Miss Rodi te poni thawa khawang khan an chial lo dun ema wang te po hi ti la kan soi sual lawanga chu ti rualin ni china kan soyang khan Miss Rodi le bularo ki mate an nu pa inkara te anin nei ma kan soi se na thina nga te khan eng ang hun nge an lo ton chau eng ang hun har sangi an lo pal tlang ti kha kan shelo ani chuan tam tak a hria te kha zon ngam thin mai la ni lawa nge thu enge modik belchian dolo dole kanan hria kanan soi vak te hi alo thalo em ani chuwang chuan thil ani to a an mani nu papa ni inkara hianin remna le mangaina in thu nei zel se hlim taka nom zel kha kan du pui tak zet ani o kan video te karon da le zel tur te milo thlir sak le zel turin karon ngen le bok chewa kan channel te la subscribe lo ni chuan khong ei takin milo subscribe sak turin karon ngen bok che ni